Pemirsa, pemerintah Kabupaten Tabanan kantos makin kantun meroses hibah dermaga Danu beratan majeng pemerintah pusat mangde digelis kekelola. Yening sampun tinas selanturnya nih pacang keselahin oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Tabanan. Ini konsep pengelolaannya nih renggalah pungkuran. Manut Sekretaris Daerah Sekda Tabanan Igede Susile, ring tengahing pemargi meroses hibah inucap, Pemkab Tabanan durung sidang laksanayang parikrama ring dermaga punike. Dan yang ngawohin Dinas Perhubungan Tabanan, sampun rajak maut saha turma prakanti sarang pemerintah pusat mau sang indik proses hibah. Punika mawinan, mangda dikelisang proses pengelolaan dermaga. Bupati Tabanan taler sampun ngirim sewala patre, majeng pusat mangdani side pinjam pakai sinambi ngantosang proses hibah punika kapuputang. Susila ngawawahin Pemkab Tabanan sampun sayaga ngelaksanayang pengelolaan dermaga selami pemerintah pusat ngicenin izin pinjam pakai. Sedurungnya nih Bupati Tabanan Dr. Ikomang Gede Sanjaya ngawadarang kuentenan dermaga puniki katureksain sida nincapang PAD Kabupaten Tabanan ring sajoni ngawawahin kuentenan destinasi objek wisata air. Mapaiketan ring pengelolaannya nih risampun kahibahang ke daerah menjanten pacang kawentuk badan pengelola sani kaguyub Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan. Melarapan kuentenan dermaga sani kakelola becik inucap tur kejangkepin regulasi dasar hukum sanetinas menjanten tio side nyuguhang atraksi kesenian wisata air taler side nincapang PAD nganggen sistem satu pintu sani ngawinang nenten wenten malih kawasan liar ring wewidangan inucap. Puspawati Bali Pos Nguningayang.